svima. Šlag na kraju, tu je malo za meni pritisak, ali dobro. Ja sam Ana Vilenica, napravila sam nešto što nije baš tipično za mene ili barem nešto čega se nisam držala prije još sigurno 5 godina, uopće nisam pripremila nikakav govor i nikakvu prezentaciju, a inače sam bila totalni štreber i uvijek spremna. Međutim, kako sam shvatila da je vrijednost mog posla da se uvijek iznova bacam u trenutak i da živim samo isključivo u trenutak i da to puno pomaže meni kao glumici da budem bolja u tome što radim, tako sam odlučila spontano doći i ispričati nešto. Kad sam pitala organizatore što ja to trebam ispričati, jako mi je drago, by the way, ako ću uspjeti ilog inspirirati ovdje da ostvari svoje snove i napravi bilo što vama veliko u životu i kontra svega, bit ću presretna. Uglavnom, organizatori su mi rekli ispričati nešto, ispričati o svom životu. Ok, ispričat ću o svom životu. Neki dan sam bila na premijeri crtića Ugly Dolls i dala sam glas jednom liku, jednom savršenom liku. I pitala me novinarka da što ja mislim, je li moguće biti drugačiji, živjeti kontra sustava i živjeti drugačiji život, da li je to moguće? I ja sam je pogledala i pomislila sam i rekla sam to odmah u sljedećoj sekundi, ja tako živim cijeli svoj život. Ali ne vjerujem da ovo ni mjesto ni vrijeme da ja sad ispričam o tome, jer bi taj razgovor trajao dugo, ne bi bio bi predug za kratki prilog za In magazin i šta god već. Prvi put su me na Inspire Me konferenciju pozvali u Rijeci. Ja sam inače Riječanka i ko lokal patriot koji ne živi u svom rodnom gradu, nažalost, nadam se da jednom hoću, bilo mi jako žao da ne mogu tamo biti prisutna i rekla sam zovite me sljedeći put i onda su me pozvali ovdje u Pulu i kad sam razmišljala, kad sam se vozila do Pule, gdje idem i zašto sam ovdje, sjetila sam se, odnosno osvijestila sam sama sebi, pa Ana, ovdje je sve počelo, u Puli nećete vjerovati, a je, tako je. Naime, 1997. godine ja sam studirala hrvatski, engleski jezik, književnost na Filozofskom fakultetu u Rijeci, ali sam oduvijek, od kad sam bila volična, znala da želim biti glumica, ne znam zašto, nikad, ni danas ne znam zašto želim biti glumica, to je valjda egzibicionist u meni. I došla sam na jedan festival kazališni koji se tada održavao ovdje. Ja ne znam da li on još uvijek postoji i žao mi je ako ne postoji, jer koliko god mali i nebitan on tada izgledao i bio, jer pobogu to je samo nekakav festival koji se bavi djecom, koja bi htjela se baviti kazalištem. To je Međunarodni kazališni festival mladih koji je pokrenuo redatelj Robert Raponja i oni su svakog ljeta imali radionice. Evo, ako ćete nešto naučiti o mom životu, prvo uložite u obrazovanje. Ja sam samoinicijativno došla i nekakav novac koji sam sama zaradila to ljeto platila za tu radionicu i bila sama cijelo vrijeme u nečoj kući uznajmljenoj nekoj čudnoj obitelji, ali sam dolazila svaki dan na te vježbe i tu sam upoznala osobu koja se zove Gordana Šimić, to je jedna Puležanka koja je te godine probala otići upisati glumu u Sarajevo. 1997. godina, to je bilo nekoliko mjeseci nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma, o kojem ja nisam znala ništa. Znači, ja sam bila riječki student, Rijeka nije bila dotaknuta ratom ni ničim. Ja sam mislila kad rat završi, sve je super, sve ovako, znači kak je mir, ovo je mir, ovo je rat, onda je opet mir i gotovo, sve je u redu, međutim to opet nije baš tako bilo, ali nema veze. To je opet na neki način rizik i žrtva koju neko radi za ono što želi postići u životu. Ona mi je rekla kao ovdje u Sarajevo, tamo prima jedan sjajan profesor Miralem Zupčević, probaj tamo, ja sam probala u Zagrebu, bila sam u užem krugu i odbili su me. Ja se nisam dobro osjećala u Zagrebu, iako i dan danas tamo živim, to nije definitivno grad u kojem želim ostati. I nisam osoba koja više puta kuca na ista vrata, ili barem tada nisam bila. Sada, sa godina, ću vam reći još jednu stvar, zakucite drugi, treći, četvrti, peti, šesti put, uopće nije problem. Ako vi znate što hoćete, normalno da vas možda neko neće prepoznati prvi put, a budite dosadni. Ja znam jako puno uspješnih životnih profesionalnih priča, ljudi koji su bili samo isključivo jako dosadni i naporni. Ja tada nisam bila sam možda preosjetljiva i rekla sam da, dobro, idemo u Sarajevo, idem probati Sarajevo. I
Upoznala sam te godine jednu poznatu osobu, Enisa Bešlagića i glumicu Belmu Lize Kurt, koji su mi rekli, evo, mi ćemo tebi poslati krajem ljeta razglednicu i informirat ćemo te o terminima audicije. Ja sam cijelo ljeto čekala tu razglednicu i mislila sam da se ona zapravo neće pojaviti i ja sam već bila spremna, dobro, ništa, idem sad upisati 3. godinu faksa, nema veze. Međutim, razglednica je stigla. Stigla je doslovno 7 dana pred audiciju. I ja sam odlučila krenuti u Sarajevo. Drugi savjet, nisam nikom rekla, nisam rekla roditeljima gdje idem. Zašto? Zato što sam znala da će me zaustaviti. Ne prijetnjama, nego lijepim, razumnim, racionalnim razgovorom. Drugo pravilo, evo, koje bi vam sugerirala, slušajte samo sebe i u onom trenutku kad počinjete nešto raditi, stvarno nemojte se okruživati ljudima koji će vam govoriti zašto je nešto nemoguće. Na jednom fakultetu sam naučila da je uvijek dobro imati, kad nešto započinjete, neki posao, kreativni proces, kad počinjete raditi na predstavi, da je dobro imati ljude koji na glavama imaju puno šešira, ne znam da ste čuli za tu vježbicu, znači neko koji ima rozi šešir, pa je samo vidi divne, krasne, lijepe stvari koje bi mogli izaći iz projekta, neko koji ima zeleni, pa promišlja možda malo racionalnije, neko koji ima crni šešir, nisam voljela ljude sa crnim šeširom, to su oni ljudi koji sam govore ne, koji ne može. Ne možeš zato i zato. Ne može. Ti ljudi jesu korisni u suradničkom, tom nekom kolaboracijskom procesu, zato što vas oni upućuju zapravo na zamke i prepreke na koje vi možete zapravo sasvim realno naletiti, a u biti je dobro da ih isto tako znate unaprijed, da budete spremni za njih. Ali moja priroda je i dalje ostala takva da ja kad god započnem neki projekt koji je potpuno, jer ovdje govorimo, evo, kao što ste rekli, o ljudima koji nemam debeli džep i ne ležem na parama, uglavnom sve što započinjem iz nekog vlastnog entuzijazma ili potrebe ili želje da nešto kažem. Ja i dalje isključujem ljude koji mi kažu ne, meni oni baš dižu živac. Ja ne mogu kad nešto počnem raditi, kad kažem ja bih htjela to i ako mi neko kaže ne, to ne vidim kako, super, ne vidiš, imaš li prijedlog? Ako nemaš ni prijedlog, vozi, ali stvarno, neki put bude mi okrutno, ja sam se bavila i produkcijom, na to sam htjela doći kasnije i radila sam neke kratke filmove, producirala i sve i ja sam recimo čak sam jedan kratki film režirala i ja sam svom vlastitom direktoru fotografije dala otkaz na setu. Imala sam asistenta, ali jednostavno je taj čovjek bio, hoćemo snimat, nećemo snimat, sat i pol imamo 3 sata, snimamo, ne snimamo. Mjesec, svjetlo, ok, ajde. Ajmo da imamo ko može i ko hoće. Može malo okrutno, ali ja ne znam drugačije. ne znam. Uglavnom, otišla sam u Sarajevo. Tada nisam rekla roditeljima, kao što sam rekla, i to je to neko prvo pravilo. Zapravo zaštiti se od negativne, recimo, energije kad počneš raditi što je naizgled nemoguće. Jer ja isto znam da je to teško i nemoguće. Meni ne treba neko ko će mi još to stavljati u glavu, meni treba neko ko će mi reći go for it, idemo, letimo, ajmo probati zajedno to napraviti. Onda sam živjela u Sarajevu do 2003. godine i tamo sam zapravo započela svoju karijeru. I to dosta uspješno, ja bih rekla, zapravo toliko uspješno da me zbunilo kad sam došla u Hrvatskoj da ljudi ne znaju za mene i onda sam shvatila da moram krenuti iz početka. To je isto nešto što se događa i u mom poslu, a vjerojatno poslu mnogih ljudi koji se žele baviti poduzetništvom, da stalno, vrlo često imaš osjećaj da moraš krenuti opet iz početka, vjerojatno dok ne dođeš na nekakav level gdje si nekako, ne znam, siguran i gdje to sve nekako leti. Znači, bilo je jako lijepo u Sarajevu, jako interesantan period, pogotovo što je i tada, to je bilo jedno drugo vrijeme, ajmo reći tako, Hrvatska tad nije bila toliko ni otvorena zbog sasvim razumljivih razloga prema tom dijelu svijeta. Ja sam ga htjela istražiti baš zbog toga, valjda što je bio zabranjen, tako da više nemam tih potreba, što južnije to tužnije, ali dobro, to je još drugi par rukava. I kad sam shvatila da ja ne želim i neću živjeti u Sarajevu, niti me taj grad zanima da bih u njemu ostvarila obitelj, a približavala sam se tome da ostanem s obzirom da sam bila i zaposlena tamo i jedan posao je vukao drugi posao i godina je prošla i druga i tako dalje. Ja sam doslovno rekla ja moram pobjeći, a kad već mijenjam sredinu idem u London. Sad mi je žao da nisam došla u New York, mislim da sam bila previše nostalgična i previše sam htjela biti blizu kući, a New York mi se činio kao jako, jako dalek grad.
I rekla sam idem u London, što tada izgledalo potpuno nemoguće. Ja govorim o 2003. godini kad Hrvatska nije bila dio Europske unije, kada je za nas školarina koštala 9.000 funti, to je znači nekih 100.000 kuna, ja vjerujem da se ona sad... Dobro, sad je za nas tu negdje, ja mislim, možda nešto malo manje, s obzirom da smo još uvijek EU. Odnosno, oni su još uvijek EU. Nisam imala kune, apsolutno nisam imala novaca za to. Šta sam napravila? Nešto sam malo zaradila, recimo nekih 5.000 eura, se sjećam, ili marke su tad bile, znači to su marke bile. 5.000 maraka i pitala sam mamu da mi posudi nešto malo novaca i sad vi morate školi pokazati da vi sebi možete priuštiti život pored stipendije. I onda vas oni tek uzimaju u obzir da naravno da im ne budete teret ekonomski tamo. Ja sam tu šta napravila drugo nego prevarila sustav, znači pravilo number 3, kad se mora, nije teško. Prevarila sustav na sljedeći način, da sam samo s datumima, znači poslala sam da je lova na računu, poslala sam školi potvrdu da ja to sebi mogu isfinancirati, oni su rekli uprimljena si, dan poslije sam svu tu lovu izbacila van i platila školarinu. I otišla se doslovno 100 funti u UK. I bilo mi je super. Bilo mi je jako dobro. Jesam bila u stresu cijeli prvi semestar, kako ću preživjeti, oči su mi bile ovakve i sve i morala sam naći posao i radila sam svašta. Od toga sam bila, najviše sam voljela raditi na baru, u jednom koktel baru, do ne znam, bila sam čak zabavljač na dječjim rođendanima i tako dalje, ali London je meni bila nekako najznačajnija škola u svakom pogledu. Prvo zbog toga što tu govorimo o jednom potpuno drugačijem uređenom sustavu, to je kapitalizam kojeg sad svi nešto ne vole, pljuju po njemu i tako dalje, iako ja mislim da ovo što mi imamo nije kapitalizam ni blizu. Tu sam shvatila da se ljudi, možda čak i više u Americi nego UK, jer UK je još uvijek malo klasno društvo, ljudi cijene po onome što rade i kako rade, da ljudi vrednuju vaš rad i da ga prepoznaju i to je ono recimo osobno što meni nedostaje u RH. Nedostaje mi baš to da postoji neka vrijednostna točka oko koje se sve nekako vrti i da znamo neke nivoe u razvoju osobnom i poslovnom i tako dalje. U Hrvatskoj je vrlo često osjećaj, ne znam da li je tako s vama koji ste poslovnjaci, da zaista i opet morate kretati uvijek isponova, uvijek se isponova dokazivati i tako dalje. Tamo nije tako. Moje iskustvo nije bilo tako. To je broj jedan. Drugi, broj dva, što mi je London dao jedan nevjerojatan osjećaj unutarnje slobode. I kao, na kraju krajeva, osoba koja se bavi umjetnošću, pomogla mi je da budem 100 put bolji performer, odnosno izvođač i glumac na sceni, zato što je tamo čovjek slobodan. Slobodan je. I to iskustvo Londona me i natjeralo na kraju priče što sam napravila. Razmišljala sam, ta Hrvatska nije bila EU, ja sam imala s vama problem kako ostati tamo i tu sam malo varala sustav. Znači, bila sam vječiti student, nakon što sam magistrirala sam upisala školu engleskog jezika. Na Oxford Streetu, ako znate se one školice na Oxford Streetu, škola engleskog jezika, to je sve paravan za imigrante. Ne je, to je tak. I onda kad sam je prošla godina dana, kad sam htjela još ostati godinu dana, onda sam došla kod tog čovjeka i on je rekao, znaš, nisam bila ni na jednom predavanju, ne znam šta da radim, mi možeš dati prolaz, mogu ako ćeš upisati neki drugi tečaj. Šta imate, web dizajn? Može, why not? Tako sam učila isto paralelno, ali hoću vam reći da se, snalaziš se. Kako znaš i umiješ, pogotovo kad nemaš novaca, ni nikakav background. I na kraju je kulminirala taj moj London sa dvije stvari, jedna lijepa i druga ne tako lijepa, zbog koje sam se trebala vratiti nazad. 2008. godine Englesko pala recesija i Engleska je postala izuzetno, ajmo reći, počela je jako voditi računa o tome koliko imigranata u stvari ima, pogotovo oni koji ne rade legalno, koji nemaju papire i tako dalje. Mene moja agentica tada prvi put pitala, ako sam već godinu dana radila s njom, imam li ja uopće papire. Ja sam rekla da imam, da ću doći sutra, jer sam vjerovala da će se u 24 sata nešto promijeniti. Nije. Ali druga lijepa stvar koja mi se dogodila je otvorila, recimo, moj put prema nečemu što me sada jako zanima i što želim dalje raditi, a to je produkcija. Ja sam naime tada, imala sam neku ušteđevinu s kojom sam mogla živjeti sigurno
godinu dana u Engleskoj, ali sam ja jako htjela snimiti jedan film, to je taj kojem sam spomenula, kratki film, i ja možda sam luda, možda ovo nije najbolji način ulaganja sredstava, pogotovo kad nemaš biznis plan. Ja nažalost nisam biznis osoba. Evo, doći ću, ja ću dole, ja sam tu sad vidjela, ja sam odmah rekla, meni treba biznis. Još samo jedna strana, jer ideja ne manjka. I uglavnom, znači ja sam svu svoju ušteđevinu i opet što sam napravila, zapravo potrošila da snimamo taj film. Meni je to bilo važnije, evo ne znam, ja sam tako. Znači meni je bilo važnije da napravimo taj jedan kratki film, da ja znam da sam napravila od 100 majica koje sam ja mogla kupiti sa tim novcem. I uvijek ću to raditi. Uvijek. Sad opet sam, nedavno pokrenula jednu, to je sad produkcijska tvrtka, opet krećemo samo od svoje ideje, od svojih kreativnih nekakvih ideja, dakle, priča, ali ja mislim da će to biti dobro. Snimala sam taj kratki film. Taj kratki film me je otvorio isto nekako jako zanimljive stvari koje su mi pokazale da sam na dobrom putu, a to je da sam vrlo brzo našla distributera. Sve se može. Kanadskog. On je uzeo moj drugi film koji sam producirala, Uskršnja jaja, s kojim sam bila i na Tribeca Film Festivalu, tamo smo imali premijeru, to sam jako bila ponosna, jer meni ko glumici sjediti u istoj prostoriji u kojoj vam govor drži Robert De Niro je ono, ostvarenje snova. I nakon toga sam zatrudnila, i da, još samo sam htjela reći, ovo je mali kratka etapa, 2008. godine moram napustiti UK, dolazim u Zagreb, zapravo u tom trenutku nije bilo posla za mene u Rijeci, ili zapravo ja nisam htjela. I evo tada sam u Zagrebu. Zagreb je sad postao moj grad, najviše zbog mog sina, ja imam dijete od 6,5 godina, on je sad ovdje, prvi put gleda Arenu i samo zbog njega zapravo trenutno i ostajem, zato što on misli da on Zagrebčanec i govori Kaj, iako je rođen u Rijeci, zove se Duje. I tako da ćemo sigurno ostati u Zagrebu još neko vrijeme. I zbog toga što sam zatrudnila, Hrvatska me prvo poznala preko sapunica, to je bio najlakši, najbrži način da ja uđem i da se prezentiram. Moja prijateljica Helena Minić me uvela u taj svijet jer ona tada dosta snimala i nakon toga sam se počela baviti teatrom. I evo, to je to. Helenu Minić ću spomenuti još jednom jer je i ona, pored Jadranke Đokić, Matije Ferlina, Dijane Vidušin i mnogih drugih sada jako poznatih glumaca, bila dio MKFM-a i te ekipe mlade djece koje su htjeli se baviti kazalištem. I evo sad 20 godina nakon imate stvarno super umjetnike. Evo, to je to, ne znam što bi više rekla. Da, ono što mi se događa, što mi je jako zanimljivo s godinama, ja sam bila štreber, samo ću još ovo reći, i mislim da ono što sam naučila je sljedeće. Prvo sam bila štreber i ja sam bila osoba koja jako voli raditi, još uvijek jesam. Ja kad radim nešto što volim mogu raditi 48 sati bez prestanka, imam Hitlera u sebi i mogu tako i druge natjerati da rade. Ali ono što sam zapravo najviše naučila sad u ovim nekim godinama je da prije sam sve prihvaćala, jako puno stvari sam prihvaćala, zato što sam mislila da mi sve može biti jako genijalno iskustvo, međutim s godinama počinjete selektirati iskustva i mislim da to što prije počinjete raditi isto jako važno, da stvarno očistite ispred sebe ono što vi želite i što je vaš fokus i da se držite tog fokusa i slijedite ga, da imate vjeru. Ja mislim da je vjera izuzetno važna stvar, izuzetno. I lijepa mi je bila ona porukica za motivaciju, to je stvarno istina, da ne možeš ne možeš se svaki put motivirati, ne možeš svaki put letiti. Kad letiš, nevjerojatan je učinak toga. Ja užasno vjerujem u one sve energije jer se meni to stvarno događalo kad sam gore i kad mislim da mogu sve stvari se ovako događaju, međutim ono što ne znam, kako održiti to stanje uvijek sama u sebi, pa ću si niš drugo, ako svaki dan jednu motivacijsku pročitati za to. I u stvari ono što mi se sad događa što je totalno kontra mojom iskustvu i godinama je da sam sad spremnija više riskirati nego prije u smislu izbora onoga što želim raditi. Prije sam znači htjela sve, sad sam nekako više fokusiranija i užasno mi je važno da se počinjem, užasno mi je važno da jednom kad pogledam iza sebe, da gluma je bila nešto što sam krenula iz velike ljubavi
iz jednostavno potrebe, onda je ona postala posao, ubilo me to, kreativno i emotivno i svakako, jer to je postala jedna rutina i posao kao svaki drugi. Ono što mi je sad važno je da makar jednom u 2-3 godine radim something with a cause, ili nešto što je moj cause, nešto što je moja želja. I jako sam recimo ponosna na predstavu koju sam napravila prošle godine, a to je predstava koja se bavila osvještavanja oboljelima od multiple skleroze. Duet za jednog, igram je 2 godine i mislim da ću je sad prestati igrati, da sam spremna da je pustim. Nekako sam se počela fokusirati, evo ponavljam opet, na stvari koje su meni bitne i da ih ja sjedim i da nešto prenesem ljudima, jer želim jednom na samo da ne postoji, reći sama sebi, napravila sam 5 stvari u životu, ali su bile Eto, jedno je. Evo, hvala vam. Ne znam, ako imate kakve pitanja...